Lengakusho ukuthi one angiqale ngikubonga ukuthi sinebudlelwano nengaba le under iWar region. Ngisho ukuthi lobudlelwano njengoba sekubekiwe sebuthethe 20 years. So 20 years is not a joke. 20 years usho lomnene. La ungabuka 20 years ubuke so kubuke ukuthi kulo 20 years ka Premier League bekusponsorisha bobani uzasponsorisha bona yini etikolweni bekusponsorisha bobani uzasponsorisha bona yini ubuka ubalelo kunene sine nje nasakhula sithamba kuphi kusamemetela lapho sigayo abamemetela iCastle Lager League uyabuka ke sikhamba etikolweni sibuya ngabo Coca-Cola lokunye but ubuye sinamuhla sesikuphi lapho sikhona khona ebudlelwaneni lobukhona nalapho lebachasa leto nzawo lethu but lobethu ubudlelwano singifuthisi kanye nenkaba solo busaqhubeka kuliqiniso lobudlelwano bungangazi but solo ubudlelwano busaqhubeka ngidawuthini kuyendeka ukhanzeka ukuthi uyashada uyimvumbu ushada nelijaha iphathene kathi nelijaha uqhubeke umshado wenu noma ngabe nini aniphile ibukhathi kakhulu but lo mshado wenu uyaqhubeka uyaqhubeka uzohawukele wonke umuntu so ngawuthi ke lo mshado wethu ungilolo nje njalo loye ukuthi nje solo sibambene nengaba singifuthisi solo siyaqhubeka siphathene kahle umuntu uyadumise ukuphatha kwema-team kuhle ukuthi uma ngabe noma ngabe sekhona lapho khona sesingasaboni ngasolinye khona sihlale phansi kukhulunyiswane singeva bese kujwana lapha nalapha vele ke umuntu ochasako bese sekuyamlimata nakathi awukhanza imisindo abone lo wanalokwa lekhaya unalo umfana so urafela khona la mbabani uyilasibona lekhaya uyahamba noma dokaze ngiyamonela but ngeke ngibithele igama uyasuka ngetitokufela ngakhe semuzi kanye nasongurafela registered uyasuka uyurafela lemakhaya makarafela lemakhaya azo siyajaja sukele nje lijaha qonze kuye ifeli imhedela atzabukela kwabila sekugijime mina angikho kule nto yabo lebayindako le and then ushiye la professional khona bahamba bayoqhubeka nestokfel and then walimala yabo so ke anginenzaba lo sibe kwentekani ngizama lokho ukuthi asikakuva sikwendekile so nasingakuva sikwendekile lokho njengaloko angathi lo njengaloko kuyakhuthaza uma kukhuthaza usho kona ukuthi nibantu labaphetse kahle because sport into lenye ifanele siyende kufundzisa idiscipline lenye into efanele sport siyende fanele idiscipline uyifunze ngeke ngithi mina umdlalo webhola usheshe umbone one umbona ngathi ingqondo yakhe ibe streetwise uyabona siwadlala ibhola nakabona ukuthi kuvaleke la uyathi sifanele saphume ngala uyakhona nekudribble impilo uyabo phinze futhi idiscipline uyayathi because uyathi sinaka lapha egroundini kunemithetho lomkhathini so ke ngibonga ukuthi lokho ma teams kusijabulisile kakhulu bese ngiyendlula ke ngithi congratulations to the champions le bawinile delegation yabo sayibona kuma finals uyabona lokho ukuthi nawubuka ukuthi umnyaka uqalephi batimisela bacollecta lawo ma points endleleni baze bafika kulesigaba lebefike kuso ubita inge ubita kutimisela ubita teamwork ubita kubeketelelana kunenje lokubitako ukuthi khandla kuze sifike lapho la sifike khona bese ngiyasho futhi nekwekuthi nawo onke ama-team i-team lelandzele nayo siyayibongela ukuthi ifike kuleso sigaba leso nawo onke ama-team la-participatile sithi asiwabongele kusasa lenye team ukuthi abangiyo akusho singase kuphumelele lomunye phambili bekavela munye vele bathi awuphumelela bese ngeke siphumelele sonke munye lebekade awuphumelela
So asimbongeleke sijabulele leyo team leyo kwekuthi seyithethele siqoqo. Lo ngijabulisile ke ukuthi ema teams nakaphumile nje aphuma ukuthi icekelele akathi aphuma abashayisi abuye emuva bengizosho njalo mphathi ukuthi asaphuma abashayisi abuye emuva so lokho kuyasikhuthaza nanathi ngeke kulamalanga ngilalela ka Facebook ngilalela mawukhuluma dokotela ubala badlali leba producer ngile league usho ukuthi labanye sebangama forces ngenxa le league labanye bakuphi lokwa nalokwa kwekuthi sebafike kuphi ngenxa yalokudlana losina so nathi kusena sibe proud I remember kukhulunywa ukuthi lo munye wathi khulumela yena watibongela ukuthi if it wasn't for imidlalo yafuthisi akacabangi singabe ukhona la kakhona khona empilweni as umdlali so lokho ngidawuthi nakithi kuyasipromota bekunene as abekile umlangeni la wekuthi kithi this is marketing ku marketing ke uqhubeka noma kulukhuni noma simo singavumi noma i-competition ikhona njengoba ikhona kulamalanga ngathi niyathi kuma-eateries sekwendekeni lamalanga especially lafana nathi nanyalo ungisela kuvula lenye namba bani kuvula lenye futhi la plaza last month ngathi singendlula ngabe ngishota kumsendela umlangeni washo ukuthi hayi so ubonini so kunalenye futhi letaba kamanzini avule angi 3 or 4 lavule kamanzini so uyabona ukuthi kwendekani so nawubona kumathapha kuvule ze 2 or 3 nakhona laqelene kwethu so nawabuka ke lapho ukuthi kusibeka kuphi same thing esiphofaneni everywhere asikhona khona stay same thing nawungabuka ke ma Giants lavula laqelene kwethu sibira si as a local brand simelane naleyo competition leyo si strive yabo si compete nathi tight and we pride ourselves kuloko because akusiyo into lelula ukuthi ungasungula ibrand from scratch and then ikhona compete with international brands njengoba nathi angeke ngifike kubithe amagama inkampani yabantu bekunene but nje sikhuluma ngento lenyatiko so ke asisho ukuthi noma kunjalo ngathi niyathi ukuthi if you were kuphukela namuhla nga12 ekuseni le race lesikuyo azange seze sibone bekunene ngicabanga ukuthi imoto tawupaka nyalo savele emabhasini so ngeke kusaba lihlazo nyalo ukugibela ibhasi noma ikhumbi utabe usho kuhlakanipha so ngilabona kwathi siyakhona ke but sinjalo simo and nawubuka ukukhuphuka kwale fuel kubiya kulokunye ukukhuphuka kwe fuel you go to the prices letitolo solo emenza wonke then you ask yourself usikwendekani kuma profits yabo gezi uyakhuphuka emandi ayakhuphuka konke kuyaphakama ema cost but the prices are still the same then lawo bese sobona khona ema rents akhula every year then your profits shrinks day by day it's not an easy one nangitanjela ndleleni ngicabanga kona but umuntu uthi akasho sinoma njalo chairperson ndasixolela vele sidawuma kuleso sponsorship leso sponsorship siyabuyela ku 35,000 inhlitiyo bengafisa but ngulesimo ma teams sicela sin understand lesimo smartima inhlitiyo iyafisa lokufisa but lesimo smartima but ke njengoba njalo njengoba sengishito siyaqhubeka nebudlelwano bethu at the same sponsorship ngiyathi ukuthi the directors will be very happy to see this kutawuhlala kusikhumbuzo nakuwo
ngicabanga sinisendele into lesingeke size sikhohle empilweni yethu. Siyabonga kakhulu kuvule inhliziyo tethu. You look at the colors, everything, vele nje shothi understanding futhi njengoba anjalo. Kusho ukuthi vele singumndeni munye. Siyabonga kakhulu, sibonga sifuna isipesona ngendlule ngibuyele emagameni ekwekuthi officially 2026-2027 is 35,000 emalangeni. Siyabonga.